Tabat yada abi lahabin wa tab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Sekarang Ananda Ghaffar akan mengambil sebuah amplop untuk Umi Muli bacakan. Silakan Umi Putri. Ananda Ghaffar, dengarkan Umi Muli ya. Sambunglah ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim biqijaratin min sijjin faja'alahum ka'afi ma'kun. Sambunglah ayat berikut ini. Sayasla naran zata lahab Wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Yang terakhir, bacalah surah Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukazzimu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuttu ala tahamil miskin fawailul lil musallin alladzi lahum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Sadaqallahul azim. Masya Allah, luar biasa. Mana tepuk tangannya untuk Abang Ghaffar. Tas Bang Ghaffar. Hebat sekali, tas dulu nak. Tasnya Umi Muli. Iya, semangat. Luar biasa ya Umi Iya, Muli ya, iya. sebagai pembuka utamanya ya. Terima Iya. kasih Abang Ghaffar. Selanjutnya kita panggilkan peserta yang ketiga dengan nama Muhammad Syata Dimyanti. Kepada Ananda Syata kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'budu nama a'budu wala ana abidum ma abattum wala antum abidu nama a'budu lakum dinukum waliyadin. Sadaqallah. Sadaqallahul azim. Subhanallah. Bang Syata,
Sekarang Bang Syoto akan mengambil sebuah amplop untuk Umi Muli bacakan soalnya. Silakan Umi Putri. Ananda Syoto, dengarkan Umi Muli. Sambunglah ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla layumbazanna fil hutamah. Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah. Cukup. Sambunglah ayat berikut ini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang terakhir, bacalah surah Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jiriha hablum mim masad. Sadaqallahul azim. Allahumma hamna bil Masya Allah, Quran. luar Masya Allah, biasa. luar Mana biasa. tepuk tangannya untuk Masya Ananda Allah Syota. bacanya. Semangat. Das. Iya, Iya, hebat sekali. sama Umi Umi Putri mana tasnya? Iya. Terima kasih Syota. Selanjutnya kita panggilkan peserta yang keempat dengan nama Muhammad Faqih Aulia. Kepada Ananda Faqih kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun wala antum a'bidun ma a'budu ana a'bidun ma abattum wala antum a'bidun ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Sekarang Muhammad Faqih Aulia akan mengambil sebuah amplop untuk Umi Muli bacakan soal selanjutnya. Silakan Umi Putri. Ananda Faqih, dengarkan Umi Muli ya. Sambunglah ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlir wa arsala alaihim tayrun ababil. Cukup. Amin. Sambunglah ayat berikut ini. Ila fihim rihlata syita'i was-saif. Fa'budu rabba hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Yang terakhir, bacalah surah Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abil lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab.
wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Sadaqallahul azim. Allahumma hamna. Masya Allah, luar biasa. Mana tepuk tangannya dulu, Tas Umi? Sama Umi Muli. Iya, hebat Mana sekali. Fakihnya? Oh, semangat kali. Terima kasih Abang Iya. Fakih, Umi Muli. Luar biasa ya, Iya. peserta kita kali ini senyumannya manis sekali. Iya. Sangat lucu ya Umi Putri ya. Iya, subhanallah. Iya, subhanallah. Selanjutnya. Selanjutnya kita panggilkan peserta dengan nama Muhammad Resul Akram. Kepada Ananda Resul kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sadaqallah. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Selanjutnya Ananda Raisul akan mengambil sebuah amplop untuk Umi Muli bacakan soal selanjutnya. Silakan Umi Putri. Ananda Raisul, dengarkan Umi Muli ya. Sambunglah ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musalli allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un. Cukup. Sambunglah ayat berikut ini. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma akna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab. Cukup. Yang terakhir, bacalah surah Al-Fil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijjin faja'alahum ka'asfin ma'kul. Sadaqallahul azim. Allahumma hamna bil Masya Allah, Quran. luar biasa. Mana tepuk tangannya untuk Bang Abang Resul. Terima Semangat, kasih. luar Masih biasa. semangat. Cas. Atasnya dulu. Iya, sama Umi Muli. pinter sekali. Iya. Terima kasih Abang Resul. Baiklah, selanjutnya kita panggilkan peserta dengan nama Muhammad Fakih. Kepada Ananda Fakih kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidum ma abattum
wala antum abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Sadaqallah Ul azim. Selanjutnya, Ananda Faqih akan mengambil sebuah amplop untuk Umi Muli bacakan soal selanjutnya. Silakan Umi Putri. Ananda Faqih, dengarkan Umi Muli ya. Sambunglah ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'a'na anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Sambunglah ayat berikut ini. Fawailul lil musallin Alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una ma'un. Yang terakhir, bacalah surah Quraisy. Li'ilafi Quraisy ilafihim latashita yafsaif falyabudu rabba hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Sadaqallahul azim. Allahumma hamd. Masya Allah, mana tepuk tangannya untuk Ananda Faqih. Luar biasa. Semangat. Semangat. Iya, mana Luar tasnya biasa. dulu? Umi Muli. Iya, hebat sekali Ananda Iya. Faqih. Terima kasih. Boleh Turun, kembali. Selanjutnya, kita panggilkan nomor peserta dengan nama Cut Zania An-Natifah. Kepada Cuk Zahia kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidum ma abattum wa la antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Baik, Ananda Yaya sekarang akan mengambilkan sebuah amplop untuk Umi Muli bacakan soal selanjutnya. Ananda Yaya, dengarkan Umi Muli ya. Sambunglah ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim Wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Cukup. Sambunglah ayat berikut ini. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Cukup. Yang terakhir, bacalah surah Quraisy. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilaf
fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa min haul. Sadaqallahul Azim. Allahumma hamna bil Masya Allah, Qur'an. luar Ya, biasa. luar biasa Mana banget. tepuk tangannya untuk Yaya? Tas sama Umi Muli, semangat. Sama Umi Putrinya mana tasnya? Iya. Terima kasih Kak Yaya. Selanjutnya kita panggilkan peserta dengan nama Yarika Zanira Aulia. Kepada Yarika kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidum ma abattum wa la antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sadaqallah. Azim. Iya, luar biasa Kak Aira. Selanjutnya, Kak Aira akan mengambil sebuah amplop untuk Umi Muli bacakan soal selanjutnya. Silakan Umi Putri. Ananda Aira, dengarkan Umi Muli ya. Sambunglah ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yahsabu annama lahu ahladah. Kalla la yumbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah. Cukup. Sambunglah ayat berikut ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Cukup. Yang terakhir, bacalah surah Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Sadaqallahul azim. Subhanallah. Masya Allah, luar biasa. Mana Al-Quran. tepuk tangannya untuk Kak Aira? Mana tasnya Umi dulu? Semangat. Semangat kakak. Just. Masih semangat. Mana senyumnya dulu? Iya. luar Terima biasa. kasih Kak Aira. Selanjutnya kita panggilkan dengan nama Haura Sabira. Kepada Ananda Haura kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abidu nama a'bud wa la ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin.
Sadaqallah. Adzim. Subhanallah, luar biasa. Kak Haura sekarang akan mengambilkan sebuah amplop untuk Umi Muli bacakan soal selanjutnya. Silakan Umi Putri. Kak Haura, dengarkan Umi Muli ya. Ya. Sambunglah ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijjin faja'alahum ka'asfim ma'kul. Selanjutnya, sambunglah ayat berikut ini. Fawailul lil musallin Allazi an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Yang terakhir, bacalah surah Quraisy. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-shaim falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Qalahul azim. Allahumma hamna. Masya Allah, luar biasa Ananda Hauranya. Mana tasbihnya dulu? Luar biasa. Iya, Senyumnya ya. hebat. Umi Putri senyumnya manis sekali Kak Terpesona Haura, semua ya. penontonnya ya. Mana tas sama Umi Muli? Iya. Nah, terima kasih Kakak Haura. Selanjutnya kita panggilkan dengan peserta dengan nama Afifa Rizkina Reva. Kepada Ananda Afifa kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abidu nama a'budu wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Sadaqallah. Sadaqallahul azim. Luar biasa, Masya Allah bacaannya Kak Afifa. Selanjutnya Ananda Afifa mengambil sebuah amplop yang dibawakan oleh Umi Putri. Ananda Afifa, dengarkan Umi Muli ya. Iya. Sambunglah ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Falyabudu rabba hadzal bait Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Sambunglah ayat berikut ini. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Cukup. Yang terakhir, bacalah surah Al-Lahab.
tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Sadaqallahul azim. Selesai. Masya Allah. Masya Allah. Mana Allahumma tepuk tangannya bil untuk Quran. Afifah? Masih semangat? Iya, kalau semangat mana tos senyumnya? dulu? Tos Umi Iya, Muli? hebat sekali. Iya, senyumnya Masya mana? Allah. Iya, Pelan-pelan biar tapi manis. pasti Umi Mulia. Iya, Terima luar kasih biasa ya ya, Umi Putri Afifah. ya. Iya. Selanjutnya kita panggilkan peserta yang terakhir ya Umi Putri. Iya. Siapa tuh Umi Putri yang terakhir? Atas nama Nisrena Humaira, kepada Ananda Nisrena kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Luar biasa, Masya Allah. Kak Nisrena, selanjutnya Kak Nisrena akan mengambilkan sebuah amplop yang dibawakan Umi Putri. Kakak Nisrena, dengarkan Umi Mulia. Sambunglah ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Allazi jama'a malahu wa addadah yahsabu anna malahu ahlada kalla layumbazanna fil hutamah. Cukup. Selanjutnya, sambunglah ayat berikut ini. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal lazina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Yang terakhir, bacalah surah Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Masya Allah, luar biasa Allahumma Kak Nisrenanya. bil Quran. Luar biasa peserta terakhir kita hari ini ya Umi Put. Mana tosnya dulu, masih semangat? Masih? Iya, senyumnya Iya. mana Kak Nisrena? Mana senyumnya? Kok nggak ada lagi senyumnya? Yuk, tos dulu sama Umi Muli. Iya, luar biasa. Terima kasih Nisrena. Boleh kembali. Umi Putri, Iya Umi Muli. rupanya yang tadi tampil nama peserta terakhir Umi Putri. Oh Masya Allah, berarti sesinya sudah sesi terakhir Umi Mulia. Iya, sesi apa hari ini Umi Putri? Jadi dengan berakhirnya peserta atas nama Nisrena Humaira, maka berakhirlah sesi perlombaan surah pendek kategori TKB pada siang hari ini Umi Muli. Iya, nantikan sahabat muslim acara puncaknya dan
Pembagian hadiahnya di hari Sabtu tanggal 20. Jangan lupa ya sahabat muslim, kami selaku MC undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum